megalayapost.news. Dakajing bitar ki pajba katan kiling ki belkot dak hajar ngun menta kesingi tang bakila pelong ye kejeng lang ban pendrem halor kejeng sya tuklar ki kendau ki syam jong ka jelam eklia hakisnong bahab katan kiling henry ki pajba akan kesingi kila thangding ru ya katang shop jong ujitul deka ban pendrem jor halor kejeng muslia jong u ya ki kendau syam jong ka jelam eklia ya kene kejeng lang pajba la pelong daka ol kiling dorbar komiti hamadan kiling jorbil ha ka bala poi dak hajar ngut kinong shnong na kisnong ki bahab katan kiling ban lor kinong senong la simbentaru da kino mikmat pajba bat kino ilam beker kino mikmat ber kino ilam ki bala simbenta kene jelang pajba ki kentup ru nadu ba sasun setun MLA ke jarang bat baderu menteri sarkar bape ya katanat sin ardi ku ba chas marngar MLA ke mauti ba daman bai lamare MLA ke mroi ka kongrona kamde MDC kenopo usim right marwet upa imken sim kino mikmat na ka himamlim kino ilam senong bat kentup kino ilam seng na ka RBF bat ka seng FK JGP nari boy sing kene ki ki kiwin ki pajba bat kino ilam ka deru tang hadin balami ka kaipot ka Central Empower Committee ka ban sapha e ka kaipot cha ying bishar baklidu kari ka bade na ka jing ujor ujetul deka na asam persya e ki kampen jot maryang ban sasyak ta ki jaka ki peta bat kentup ya ka University of Science and Technology ka bahab an siu hadu shispa san folklor balapan pau balasana ya ketika skul ba ha kata ka recorded forest ha kene ki jilang ki pajba ki lara ru ya ki plakat bat ki banar persya ya ujitul deka bat rengkat ki jing tho ban pendem jor halor ki jing keno balawan muslia wat ya kejaka puta jong ka jele maglia da ka bae dau ba jing sli syagwati ka dina ka jing penjot maryang bat ka kta ya ka jela asam हम लोग का ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कि ये हम लोग का जमीन को फॉरेस्ट लैंड बनाने चाहता है वो लोग तो हम बहुत खुश हुआ सब पब्लिक जो यहाँ में आया आप लोग का यूनिटी देख के और ना हम लोग भी यही वादा करता है बारडुआ का लोग हम लोग का गांव का पूरा तरफ से कि इस विषय में हम लोग पूरा सब लोग मिलके एक साथ खड़ा होके हम लोग फाइट करेगा क्योंकि यही हम लोग का जमीन है हम लोग का जीना यही है मरना यही है इसका सिवा और कहीं जाना नहीं है तो बस हम लोग सब लोग मिलके इसका लिए एक होके फाइट करेगा ते pajba menibaro minyatelilang kuleishipun bau kadingnya wan jumbaro ki pajba kading wan khamtam jungki nong ikma kirmele jungi KMDC na himamelim isim kirang basnong kuleishipun kading ay muslim jungki yangi ngikermen ba nginundur ya kajaka kaputa lejong bat ya kani ka kes ngin jopai hakagerdeng jung blehi ngin ngikermen bat ngin job Jumlah yot ketongi adem pengadon ya kecingate sekolah bat kari India diadon lagi jong ijing kimat ibangi sudon kam di penjata yang ini uripat hakabangi layat lemti kumba kato kanesnem kebangi impak ha kakapor adu kene kebenda kebangi lalong kum samar mbak kebangi jumsel nakalian kejungi kalong mbak ye gini kibon dia bernon telat hakari kejungi Abu jingli kena kapor. Ya, ipaiba dong dari bergajai pendeu. Ya no mungkin pat elo mungkin ukti. Kata kadai kepenta kapanungkong na kalian kejungi kesen ban bu kejingli kena kapor. Perling nang hap penyelum yalang kunde. Da benta kita kijingi ikubor. Kiba don ki benta ki bonong saja telep ya ketika. Jine na benta kena kadong katain riboy kejungi. Sibun kentin menong Lihat kubur kebuara nakalian jong kerib hayut federation sengkini I pala panong ni lada banker ni halor kene kebenta idon na kajong kalegal tim nakabang inang yo mendin ya ki kubur habede kene kejingto kaba utaw we bakamil de ule kene kebenta na benta kene kebenhak ke forest land udang kabangir yo kita kejingto na den kalegal tim kejungi kadang pet perman bat di karbi wayaf minton rengkat lan bat pi kipat ba batin sesuma kajong kasimjam
bat penidum talang bati hadin bagi kulit benya bat belian. Apalagi jungi baro bagi don kita kajing lengo bat kajing sosi kaba klamio tia yo dem so hakini ki laisi sosi nado bagi layo snow kani ka kupor baune jitul deka ulawan ban kam ya kani ka snang ya kani ka iria ka jungi baro bat bola kamro bat kilawan manle try bat bani uksat bat balik tau bat bagi cimo haki klau haki bitap haki ka sem ki bro ki layo sodong ya kani ka iria ka jungi bagi lawan ban kamro bagi ka bor ka jongki bat ka ka saka ka jongki tingim tip bal uno jitul deka ugai bro banang no handai tip banyo snel de bro na Assam tingi tip bro bal bro no Assam udon ka state la jong ka Assam udon ka bor state la jong handai ka set Meghalaya ka hak bat ka bor ka jongi ka bor la bantan am ka jongi bat ka hak ka jongi hakai chaka haki klau haki ingi sem kai ka bangi mot pansala ne kai ka bangi mot pante kani ka chaka ka hak ka jongi idam hak pat idon bor mele halor kita ke bara andre ka palenga kalong bana jidul de ka ulawan banda khal ba mele try kani batan ai ke salar kani ka chaka ka jongi tapi kita ba bara piso kuna piso kumele piso si ni persya Wabet jitul deka. Nila may mat lana ni peja baro hakani kapar. Nimdai ban ailat, ladangi ailat. Kile try bet kin pe yangi, bat shayin pet. Namar nado mandai man thai deki hajar deki spas nem. Nila im nila sa nila lam try nila tre. Hangne handai menta thalat. Kinsan kami kom kata ka kubar. Tipias law kuno. Tolong ini perkat. Bagin kirpatro dinang mikmat ki jongi ki minister ki jongi ki lang helam han ki jongi ki bapet ki baya lambat ki penyaji ki bapenya yangi ni kirpatro ya ki bakin berhak ya kane bakan bakin yelero bakan nam tansu kalau ka cine kaman wana pen jongi ki petba nang main yo ka jing songsok ka im sok bak ka bam sok bak ka tres sok ka jaka ka hak la jong mai san chigen sinaya ngala semangga kumak kanikra ya biate Assam long saya biate Meghalaya ya Assam ni mandera ribaimang ya Meghalaya ni ribaimang mai ke akan aura disong ni biapo ngema barang ko singa changchina nangen singa mina nangen singa area pusat ke pamandis ministeran ko ba singa yarang ko akan ni mulmul nangen na mai bana disong ribaimang ya biapo disong ngimang sini public ni kaman bisong ba changchina makan siri ang sina mai takna nga ya problem ko solve na ya jitul ni kani ri ba ko ya ko ni ko ya no na pa unchani mang sina takna nangen de kema khabo ane na sum asu ko na me aga na manjani kuman song selingatan kilang kiling kadang kolong ba ngimkwa panong raw hala ka jongkari ni iba kupagalong ni gisni kasam kalau sedang berlebon bor, lada pipet, aku tu berjigidai, berjigidai, jongi taksi, turis taksi driver, jongi, isa nyon ben, isa kran ben, idoni way na ki perasaan jongi para ribay, bamud balik simdaway, bapli, hapan kainin, bat kayo sa tim sa tala, kabas susi kalong, baita, ilong kami, ilakla, menen kasni. Lada deba in the pay to kasi ako ting atry in laim kay na market jindula kajing persa jong kinong asam parlipsim dawai ilakla paro sa kaknosien insya ban leben yang kebekum ini kijingja ngampa ban kran persa yano Henry tangkawai kepengiyang nagalang jungi kira basdom ngindon hasnda jong pigi padba nong giling lada day menginyaki ya kini isu jong kata kecil selayon balikan selay tang tausan semua pagkatagun kan selay kabalat siya siyan kabala ay kecil paunang kabakat kata bak kayaran puru yang dipadba jong kasih janja kebriu nya utrat katas na sandon hingay don ayu halindat panyaki mentau aradara san kapag isusi kalong ba kaniga si
kabangin ya tulilang baro kung kadang penriu rihoy hasi daintia kabriu nyutra in klep ya kadang-kadang ucing snow lada de ya politics lada de ya kadang-kadang benta ay bakani kasi kan kersil siya yang ini pay pa nong kiling bat ya karibay kari kadang penriu kung kari kaba don ya kejitili ginaya chane sakman lada don makan no kakap bangin yami pada gini tur pada dongin yami dah koi kasur bat kata kalau bangin led dah kejili kejitili bat kejilong koi करना है ये बहुत दुख की बात है खाली राजमहल के नहीं हम लोग का मेघालय का राजमहल गलत चला जाएगा तो सोचो मेघालय का नाम चला गया तो ईमान समान इज्जत का सवाल हो गया अभी यहाँ में पहले से एक पूरे इंडिया में स्टेट भाग किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ ग्राम में स्टेट दिया हुआ है आसाम स्टेट अलग है मिजोरम स्टेट अलग है मेघालय स्टेट अलग है तो हम लोग अपना स्टेट में हम लोग क्या करता नहीं करता वो हम लोग अपना घर में है कि नहीं तो दूसरा स्टेट में क्या करता हम लोग इंटरफेयर करने नहीं किया कभी क्या हम लोग आसाम में पूछने गया क्या ये जमीन अडानी को अंबानी को हाफलों में वो बीमा आसाम में क्यों देने किया 300 एकड़ जमीन पूछने नहीं किया कभी असम गवर्नमेंट हम लोग पूछा क्या ये पूरे फिगर में आप ये क्यों किया ये जमीन को ऐसे क्यों किया हम लोग कभी कुछ नहीं किया तो क्यों हम लोग का स्टेट में आके हम लोग को बिना पब्लिक आप लोग को बिना पूछ के बिना हम लोग से इंक्वायरी करके क्यों हम लोग का स्टेट में आके इंटरफेयर करता है हम लोग क्या करता नहीं करता अपना स्टेट में है कि नहीं क्यों इंटरफेयर करेगा दूसरा हम लोग का स्टेट में हम लोग क्या करे ना करे वो हम लोग का जमीन है क्या हम लोग ट्राइबल बोल के क्या हम लोग जानवर हो गया क्या ट्राइबल का कोई इज्जत नहीं है मतलब हम लोग को ट्राइबल को छोटा सोच के तो क्या ये करेगा ये ट्राइबल क्या जानवर है कि इंसान नहीं है क्या तो इसलिए ये जो घटना अभी जो हो रहा है ये छोटा मोटा बात है बहुत बड़ा बात है ठीक है अगर कोई फाइट करता है ये क्या नाम है उसका बिल्कुल का फाइट करता है गुवाहाटी में फ्लड हो रहा है फ्लड की वजह से ये अपील किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ठीक है तो फ्लड के आगे 2025 में हुआ क्या फ्लड गुवाहाटी में उससे पहले क्या फ्लड नहीं हुआ क्या ये नाला ये सब क्या अभी हुआ सब नेचुरल चीज है तो ये है अगर गुवाहाटी में अभी हर जगह में फ्लड हो रहा है ये नेचुरल चीज है अब ये हर जगह में पक्का हो गया पानी जब बारिश आता है वो जमीन के अंदर में नहीं घुसता है अगर सीमेंटेड हो गया तो पार पार चला जाता है अभी पहले ये क्लीन रोड कच्चा रोड था बारिश आता था तो क्या होता वो बारिश के पानी जमीन के नीचे घुसता था तो अभी पक्का हो गया तो पानी चला जाता पूरा नाला में और नाला जो हो गया वो छोटा प्लास्टिक उधर सब उधर तो फ्लड हो गई और गुवाहाटी जो था पहले आप लोग को मालूम है बिल था दुनिया भर पानी जाना था गुवाहाटी में तो बिल को अभी फिलिंग कर दिया सारा मिट्टी कर दिया सारा बिल्डिंग हो गया तो अभी जो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा वो नाला में जाएगा नाला हो गया छोटा तो इसके ये सोल्यूशन के लिए दो गवर्नमेंट है ना असम गवर्नमेंट मेघालय गवर्नमेंट दोनों मिलकर कम से कम रिवर को डाइवर्ट कर देगा ये कर देगा सोल्यूशन होता है ये नहीं कि दूसरा काम में कोर्ट में फाइट करेगा हम लोग यहाँ में क्या करता है ये फॉरेस्ट एरिया ये तो इतना साल का फॉरेस्ट एरिया नहीं था 2025 से क्या फॉरेस्ट एरिया हो गया तो इतना साल में कहा था मेरा क्वेश्चन भी ये था अगर ऐसा है तो हम लोग तो सोचा था सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा है मैं फिर मानता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा है बहुत अच्छा काम नहीं किया तो अगर हम लोग को ट्राइबल को ऐसा करेगा नेगलेक्ट करेगा तो हम लोग क्या अच्छा पाएगा और सोनी दूसरे बात एमपीपी भी तैयार है बीजेपी का साथ तो हम लोग को और खुशी हो बीजेपी को वोट किया वो तैयार है गवर्नमेंट का साथ तो मैं तो ये रखता हूँ अगर गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये हम लोग का प्रॉब्लम अगर सोल्व नहीं कर सकता है इसका रास्ता नहीं कर सकता है तो यहाँ में बैठे हुए हम लोग लीडरशिप एमपीपी लोग भी बोलता हूँ मैं आप लोग एनडीए से हट जाओ
अगर हम लोग का ये सोल्यूशन नहीं दिला सकता तो आप लोग इंडिया से मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ। ये तो हम लोग का जैसे हम लोग का ना घर का ना रात का सारा जमीन फर्ज में हम लोग कहाँ जाएगा। 1 साल का टाइम दिया है, वो मशीन जाएगा सब तोड़ करेगा, हम लोग जाएगा कहाँ। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे इतने छोटी सी बात, हम लोग एकजुट होकर इसको फाइट करना है। ये लीडर के साथ हम लोग देना है। Asal kais ya kami gaya. Ke terkum ke apa ini ngasih ini kali kes report kes buat ini da bagi file sebuah Supreme Secretary Global Central Empower Committee submission of fact in IA number so de terkum kini ke mga sosial mga garing interlocutory application tolong ba file namita ban kuno ban mandra yang ya ka catchment area ya forest area akan dikatain kasi yang ladan naginu benta badan kecil kalau kata deforestation dengar menurut tan yang lo ini hidup Lai kagisi ngapai ka news kapag file na kani kasi Central Empower Committee kapag High Court na Supreme Court sorry kaya hi halo ba ikwa ban on ya kanu ka institution kasi berang kita lagi hak siu kita composition kabay 1.3 crore something tetap mencupai yang ini semua. Wat kata ru bagi orang ban pelang yang ke forest ke cakatung giding kisik forest bandri kawa yang kata tak posisinya. Te kajik semua jangan kita kata. Re yang ini kata kadi sesuatu jangan mau mencupai kah yang ini kata lagi ni kata jadi kes. Re kata dalam government ru ini ba chief minister Conrad Sangma Umsin rasyon klikti wa kadan ni gajing banfali petition sebab ikut namenta ini ye ko bai dai ba ni ka kam jongka jangan kia terserah jelah Padai agajing sisya in chairman ila address yang kum ka MPC pada kaju kapor kum ka lawyer mo kum ka pleader ka batit ya kanekaan mawan hang ne ngaklam pada yo lupa ya kene ke kopi re ka ba ngadang syong hang ne ka ba ngadang up la ka jong ka pali ban yo ban ya sim ban tralang hang ne ngalapet malum mala ya kile ki allegation la ne ya kene ka PIL ka bala file schedule syapo Supreme Court tenamar ba ka case kadang don hapo Supreme Court kadang don hapo ka jing bishar nginom la ladangi yatai ka sakat ka bayatai hang neru hakaba khapdu hi nganom bakla banong baka state of Meghalaya ka sarkar jilla ka jongi ngalayo I hang ne bakala file la ka jong ka affidavit ka jong ka banjubab ya kini kijing keno kentho ki bala kentho ya ka sarkar Meghalaya ka jongi ya kata ka jingle torti la ne ka jing penjot ya kamariang ka balakta ya kata ka jing slei jong ka jela Assam lane ke jela ke Bamarkha pergi. Tena kene ke daw ngano baklaban ong bagi legal expert ki jongi lane kita ki pleader ki ban represent ya kene ke writ petition hang ti hapo Supreme Court kini asai bad ublei un saai ki ke jingsat ke jing shamphang ya ka ba kinla ban yada ban ai biang ya ka hok ka ba mangingi de ban yo. Tengana kaliang ke jonga kung kanong ni khmat. Iwei nai ma ni khmat ibarit jong kene ka them riboy kai ka pangakwa pania ai men simlang yang ibaro ya pi baro ke biadon hang ni kamtam lele ki nong song snong jong kene ka area kiling ia don ringkat bat pi mawan hang ni pan ai ka jing kumar ban ong bakum inong mi khma bat baro ki perlok nong mi khma yinim yo I ya pi ki pai ba ki jongi yinom I ya pi ki pai nong song snong ki jongi hadai pila ai ki jing sanya pila chit yangi kum ki nong yalam ki jong pi anom bakla ban ong bangin yalam ya pi ka lenti ka padai ban ngin ya le ban yada ya ka hok ka jongi ngala im sikini gilan sikini gitan
ngai gadai gajaka private gadai gajaka joki try senong try thau la banong gani senong gani gajaka kablan long hangli la banong gala don try de kispa snem nale de hajar snem ia khisuk ia bamsuk ia kami ala kejong kahok Henry hagi di kisngi ia snow ya kataka Jingsorsi kemudian uta upa falkis nak menta kani kesong kani keceka kejongi tang nagadao kumangi paim badan kaflot hagi ni spor di Baladep hagi ni keceka Bodar Meghalaya Assam dan ringi yai kani jingflot kamdai dan menta nado hagi por mensole ngi arsa laisa ya kani goflot keberon hagi di por pamta dan re haga jingti kejonga kadon tang ke interest private kijong gini giba aike sengi gibisni namar bagaya tengko labanong labandai ke tengko haga business bat kini ke area jongi bat kini ke romba arnut ki baik ke sengi tang na kadau ikwa ban pentut ban penwit ban pensir yang ingin song tau hangil ke jaka tengah kalian jona nau ye pikum ki paiba hindai bandung mensim hindai bating lali bat simet nakalian ke jongi ki romba Ngelada biaya kendo, ya ke sorkar. Ngelada biaya kendo, ya chief minister. Ya ke minister di repair. Nakal yang ke sorkar, kelas simkia, ya ke liga isu. Lada kalong hakai di kedur. Lada no bru, wakwa balik kam, lani balik. Kurai yang kalong ke jaka. Kanlong ke jongu. Tengah terai ke pertai. Kamsan so ini begini mah partai. Kamsong suk song sain so ini. Tadai namar kata ngau ye pikum di pai balong song. Lada kalongkat balong ru. Ngim dai ban ailat. Ngim perni. Ya kahok. Try man try gedongi. Ban kalian gedongi giromba. Bak kinoy lam gedongi. Nado game mali hado game DC. Kamtam. Nakalian ke distrik konsil kepada yang pej jika kendau ke siap nakalian jong isim ke hima hibrai ban pej jika kendau ke siap ngakar pajo lagi bakin simkia ya kini ke isu kenang ma suabakan poi ca Supreme Court kenang begini ban pentre ban yeto ban ai ya ke hok ya ke proof kadai ke hok kadai ke bentah jong ke song ke tau ke jongi bandai rotang ke cakap sorkar ini ladai tang ke cakap kepada ke cakap sorkar makaliaru kedang la banong ladai tang ke cakap kepada apa asam ru bilang la ban sno dan hok kata ke jing aikis Henry kat kini kinong song giyeng kinong lagi hajar lagi family kendit kawan kata ke order kata ke komiti ban ay dari kemen ban pa sa Supreme Court ban pelong fresh area no yang ini kejaka gedongi agak tingso gedong amarway kapan la ban long mana kumur tadai nomor kata ngana kalian gedonga ngai kibok yang long yang pinggir song baro ban ka kular ro ban yaran berkat lana bilong ban lana gi hap yang nilai ya kano kapagin yang fight ya kaniro ngikloy ban yaran berkat ban pi ipai ba nong song ban ngi ipai ba nong song ban ka sorkar ban ka distrik council ban ke sem hima gedongi Barudan mui upiu bumito itau uberapa asam ukarte mucutul dika ubalawan uro banwarni segi dikicaka sa yinong song gibiit gijongi saya lupa ada ketan
Riboy, kejong lawan ngorni, berhadap ngorni ro, ulah file ni kes Supreme Court, mana uang keempat dan mereka forest clearance, lagi ni kejaga. Kamnaran menunggu tara ni ro, badro, ngahen apa na sobelang, ngapersa ikan ni komiti CCO berrekomen, jaga ni kes Supreme Court. Tengah ni por nambah subhan mankan no subhan kene, na subha panang tanggawe ba. Ulu roma, ulu Jitul Deka, so babaran kita start sekatan kedong kejong ni. Ni pun ba kita start, ikendang kirendang, kita tip, yopot, yosam, ya kacing sisa, apa kan ikatan ribai kebayit kejong ni. Imdan kami kunyame, bamerwan man kita start. Bangla ingin dikam, ada kebalakin lapan kiri, lapan konyo, yang ginong song, apa yang dikitain kibala sangat, ada tak kecakap aikius unyu ramba. Tapi osnya uro, sampai kita kentim baru hari, lalu Tuhan menganyu kejat sore, siapa yang dikitain kedong kejongi berkantam siapa yang dikirat kiliwatan manju kejat sore, nama lalu pi. Ni kumbinang ngarong ada, ukon, ukti, jangga ribai berokoi, berkantam sikini ke area, kebala sakta, ada ni kecing yoki, ngade ngoro kebala im lalu kipa manakam kena, kebala im lah sikini kisam kiling, jaga ni kisam beri, kebala akan ni ke jinsa, jinat, akan ni ke akan ni kes, kebala saai seluruh Supreme Court, dengan ni por. Nasa panang rakum na pinai kung na jing sakhi, parang ni parang umikman. Ikong na iba Charles, iminista buwan lokal na mili baling sotun, banangaro kung nang umikman. Nag-uumar constituency, niya bang kabe barpi, agano-gano pa, na siya yung step, na siyang hulong na siya na niya bang kabe barpi, niya kun niya ganigat kes, niya pleng ni gibar, basanor, Bakat naman ipuji par jong paro ginong mikman, pada kesorkar yang bersang dan perlu, dan penyap yang ini kekis, kerang dan minobeng dan imsuk imsan, ala kejaka kibala song, ginong song, bat kila donro ginong song kibala kala helastan, agin ini kejaka kislong. A public representative, but more importantly, as a concerned and proud citizen of Riboy district and Meghalaya. And also I am here to voice my strong opposition and deep condemnation of the recent case filed by Mr. Jitul Deka in the Supreme Court. A case that directly challenge the ownership of land that rightfully belongs to our beloved people, whether individually owned or traditionally by the right, by the administration, or belonging to educational institutions. Mr. Jitul Deka has done is not just unjust, it is illegal. We all know very clearly that this area falls entirely within the boundaries of Meghalaya. There is no dispute. There has never been a dispute. On behalf of the people of Meghalaya and especially our people of Riboy district, I strongly condemn the actions of Master Jitul Deka. Let me assure you all, we are here
as the local representative, we are here, but still certain at a local level here, and Minister of Meghalaya is here. But Daman Bait Lamare, Kong Rona MDC from Nongpo also is here. Every public representative from Riboy, we stand united with you. We are with you today, tomorrow, and for as long as it takes. We will fight for your rights. We will fight and we will protect for our land. We will not allow anyone from anywhere to take what it is rightfully ours, our land, our property, and our identity. We have already taken immediate steps on this matter in coordination with our state government, especially in close consultation with the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Conrad Sangma. We will leave no stone unturned in ensuring justice is served, that the voice of our people is heard loud and clear. Together we will stand, together we will fight, and together we will win. Little bit in Garo. Nanga dinga, nengminjok, nangam gipa, saljun nadak gipa, rangama. Kurbagani anima, mangani, dengjok ni rangama, public representative ni Baksa. Namagipa, Riboy citizens, Riboy district citizen ni Baksa, Chadong ani Songipa. Anima, mangani git Taleng Baksa. Ang achigani Master Jitul Dega Supreme Court ni file jatik ipa is di Taleng Doragani. Alikes osong iparang ni lani matrik ipa anirang ni right ni school institution ni anilan ditaling chaani ong achingani. Master Jitul Deka ni chik jagna ni chongke ong achingani. Ani chongke rangani ong ade sada balgipako balgipasong giparang ni dagipawan Meghalaya State ani ko dagipa lan chongke kachadak dispute ongja ani Meghalaya ni giparang ni chana magipa Riboy district ni giparang ni Baksa Master Jitul Deka ni cijakna ani chongke rangani rongadi ani condemn korangani. Riboy ni public representative Chunchani nangni Baksa United Chadong gipa rangani Baksa nangni Baksa ani achinga ong adi nangni rugipa saljongi rugipa donggipa rugipa dagipa lani bakse fight koragani kocagdag ni sisimni kacagdag ni dagipa lani ani nangni dinga rugipa property ni rangani dakha che abe ani song rangama government Baksa Honorable Chief Minister Sri Conrad Sangma chongi milamni
ong ana ani chasung kanama step ong gadi ka ani chisimni ronga ong jagja ani nangi gidaleng ani daka chia chawa nangi baksa dalani nangi baksa fight ko ani nangi baksa win ko ani nangi kung nongi kmat pai pa bat kam gerbange kung nong song song daga jingsong sarong kung mukon ukti udo sam jong gadong ni boy gabi ke jongi bat kung nong song song jong gajala megalia paro kowi ngayon ang neban ay gading persya bat gading hang persya yang kemokot duma lani kekis palafay da ujitul deka ubalay banfile syadu sa Supreme Court persya yang gijaga giputar gidongi ibadai gijaga pita simet gidongi ibadai gijaga puta jong kirai gidongi ibadai gijaga puta kibaham apa kesong ngetau badru ibadai gijaga puri ibadon apa gadong tapi gidongi kejingle gadong ujitul deka kalong kejingle berpersya ya kaan bat kebobomhok barang itip bagani gatan kani gadong kani gajaga kabapura jong gajalami kani yang gadongi kamdon ganong dispute kunta kani kejingle gadong ulu kalong bean bat kalong persya alor kani mengagum nong nikmat bat kam tameru gini ki parlok nong nikmat ki bedan lang mangi ipenpau yang gidin persya kamatnya yang ne arrangement bat kum ginong nikmat jong gatem ribai gabi kenau banginom ino ipi ila jodan lang mati ki por ki bamswa bat nginya jodan mati Gilong kibalok kloy banyan training kat bati hakapor bati bidon kam menin iyo jintip belong yang gini meeting mendagas ngi don lang bati whatsapping ngi don lang bati tang kata isukamen hangi gidon na yang jokarai marwet usiem pagkatim na jongo kindon lang bati nagalyang jokahima melim gidon lang hangi ay kulay iki kinedon lang bati Saman jom kesenjuk kira nggak song ba bibi magdo ingin keren kini dan lang bati. Nagayang isang halang baro dan najar keteng ibe dan lang haning isomo ipi kini dan lang bati. Baro kini ngalam song ikan arti lagi song di badan hangi. Ibe belum pelang ya kini meeting bat isong di pemardan. Nginya trilang bati. Nangli Syekman. Ikwa banyi tu ipi nagayang kengi iklam sabda. Minister jengin sa pensay gijingi kran baru chief minister kay kapal depan kran baru chief minister ila depan ye kran babu ban ngene skam bag gijingi kran gijungi kanum set ay kan seiso bat ka hok gijungi kan yang menginyo el gijung ka hok gijungi kabangi depan yo gijingi le gijungi kan ye pen ka hok kan job dari bagajai beri gijungi kanong kepala jud. Ilayo itu kubur aga bidai batka Central Empowered Committee keba lapa sa Supreme Court tena kaliang ipat pa baro tor kiling dorbar klasokya tamtam habidai batkis keba Mr. Jidul Leka Rafael sa Supreme Court na kayang ibakit batol kiling dorbal iaayang ika-notice bakit orang ka all kiling dorbal amlo kali notice dia kali meeting meeting हम लोग और बाचार्स बादामन भाई रिबोई एमएलएस
हम लोग रिक्वेस्ट किया कि कल हम लोग का प्रोग्राम है, तो ये इशू हम लोग डिसाइड किया। हम नए आने से ये प्रोग्राम हम लोग बहुत मिस हो जाएगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट किया और किलिंग दरबार, प्लीज प्रीपोन ये मीटिंग, सकने से प्लीज प्रीपोन ये मीटिंग। इसलिए आज और दरबार किलिंग इनवाइट किया हम लोग के लिए। Pinta kamat kabangin ma ban pelian lano naluru ngai kumulong nikmat ngaim ngasa ngadon lapi kipanyong song ngim jupna menuru banong ba kibrilu kipanabar inut panle traikli lali hadu pan file ke case kahot kajongi ki paipa ngidon kajaga apo karikasi jantia apo megala kajingon trai ki jaga kade kajong ki paipa kade kajong ki hima banera banong epi kenai beberapa persen kajaga kajongi kade ke private land lane kajaga jong di hima ini kita baru ini ibala long try dama piki paipa kaya fair kalan tele system merka Assam kalan tele system Assam long try dengan sarkar agak jela kajungi ke sarkar kam long try ya kijaka kadai mapi mangi ke long try ke jaka kadai lembai kadai mapi mangi ke long try ke jaka dai mangi bersumar berkitli dai bentang slogan peranjur akbede bakane ka jingai kis kadang Mr. Jidul leka ya ki jaka ya ke khindo ka siap ya ka briu nyu trep ya ka jaka ka jungi ka ba mangi ngiring sumar ngenom priang bat ngenom aban priang ya ka report ka ba niat persya ya ka hok ka jungi ngalayo aban ekren ninin bat I deputy chief minister isa president hinsong aku masih tengintang ekren ban brief habide bakene ke kam eke jing sofia ke jing paipa bana keleng jungiru yang scam bani ki paipa bana ke sarkar kala shimkia naga banta kumno bantau ke committee ban shimne ki legal expert ibabyang naga banta banya side ya ke hok ke jungi baro nagalong aga Supreme Court nagbenta ke jingbentoy ke jong dipalpa. My name is Honorable Chief Minister, Lada Pankren, Lada Panya Punslo, Lada Panya Sherang, Yagataka, Jing Sumu. Aga bede bat kenikasi. Yaga jing smoke ya ke jong dipalpa. Nagalyang Honorable Chief Minister, Rolling na ba ongi ki paipa ka sarkar Meghalaya kan memhandin kan simkya na kamanta ka jinge ka jungi paipa de ko ki paipa bai ki hima ki rai ki paipa ki bai ki jungi wadum dan ya kanu ka jing sosir wadum dan ya kanu ka jing ting ka sarkar MLA jumpi, MLA nakari boy, MDC nakari boy, hima baro, yang teli kawai, nak banta ka hok ka jumpi.
permission lani ki permission kam judan komplain henry eki projects kiba ka sorka jala kawanla nagamenta ki jungto ki ba lasdang ban bisni laki weibat ibreu ki barabar komu emily bat hak juga por komu minister lalu ngelum sya ban ngelum priang bagi pai ba ki jungi in na ke jingsir inang yai kerpat ye ka sarkar honorable chief minister jungi deputy chief minister the cabinet ministers ye ka sarkar jalai brogoi bagi na ban kerpat ban banjul bagi pai ba ki jungi kimle ban songsi ka hok kare ka jungi ka hok kare ka jongpi ka hok kare ka jongi kimle ban songsi te ko ki pai long song baro ki pai long song ki bai jong ka pri hunyu trep kantam akile ka than akile ka area ka pamapi pinayo ya kini ko kubor ngatip babunut kita nak jingsir enai ni kum kinong mikmat yin yang telik away bat kum ka sarkar yin yang telik away banyak fight nak mata ka jinge ka jong piki pa warung ting warung sir wadu mensim ka sarkar ka don UMRA jong pi don kinong mikmat na ka Riboy district baro ki don ki same pihima ki don ka district council ka don yin ya fight hado benekut ba yin yo ban pinyo ka hok long try ka besisha ka jongpi Meghalaya Post.news